Ngalobo busuku bephathi inkosi Dariyu nebaholi bayo ijabulile, ithethe tindo taNkulunkulu ethempelini, yayawunatha ngato, yayawudlela kuto. Kwavela sandla sabhalela ubonzeni. Inkosi beyingadi ukuthi kushona. Danyela wabitwa watewuhumusha, wathi wena waphakathi, lolo kubhaliwe kusho ukuthi sewulinganisiwe etilinganisweni tasezulwini, watholakala ulula. Kuthatha tindo taNkulunkulu, kusebenzisa tindo letehlukaniselwe uNkulunkulu, kungakwenta uthole bangani, kungakwenta uhlonishwe utsandzeke kubantu, kepha kukwenta ube lula phambi kwaNkulunkulu. Kwangathi umsa waNkulunkulu ungakubuyisela etilinganisweni letikahle emazulwini. Sinkwa selisuku sakavuka udla sisithole lamhla encwadzini yeMakhosi esibili, livesi lesike salifundza laka-27. Bulephelo baNamani sebutawunamathela kuwe kanye nasetitukulwaneni takho siphelane. Wathi Gehazi nakaphuma esuka embe kwa-Elisha, wabe asanebulephelo asamhlophe njengangcocwane. Kanzi uletheni yeGehazi? Ngoba phela ngiyamcabanga Gehazi uyahamba uye ekhaya, ufike uyashiya umthwalo wetindo labe bacabanga ukuthi sitawuba nelifa, siyawudla size sife. Kanzi Gehazi akalethi lifa lelitawulondolota impilo nje emndenini nasesitukulwaneni sakhe, kepha Gehazi ulethe sicalekiso. Gehazi ulethe bulephelo. Lo bulephelo leta nabo Gehazi busho ukuthi likusasa lalabanye bantu la kulomndeni alisekho. Lesicalekiso lobulephelo leta nabo Gehazi bulethe buvala iminyango, buvala emathuba. Kulabanye kuvala emathuba emishado, kulabanye kuvala emathuba emisebenti, kulabanye kuvala emathuba emabhizinisi. Gehazi waze waba ngumnyango. Uyawukhumbula iBhayibheli lithi kufa noma sono sangena ngemuntu munye longu-Adamu. Liphindze lithi leso sono seta simeme kufa, kwase kuyangena-ke nako. Gehazi waze wakumema kufa, waze wasimema sicalekiso, wayawusifaka hhayi emndenini wakhe kuphela nasesitukulwaneni sakhe. Nawe sihlobo sami, ngicela udadi, kunetintfo letingangena ngawe. Ungaba ngumnyango nawe wekuthi ngawe kuti awungena tibusiso kuleli khaya, noma ngawe kuti awungena ticalekiso. Tikhumbule njalo mawuya ekhaya, uyati ukuthi kukhona lokumikisako nawe ngandlela thite, kungenteka ube ngehazi, ulethe tintfo lebetingakafanele nalebetingeke tize tibe khona, kube mane utithobile phasi kwesandla salabo labakuholako. Ubusisiwe umuntfu lonenhlitiyo lenekwenetiseka, ngoba uyawuletha sibusiso saNkulunkulu, angabi ngehazi loletha ticalekiso emndenini nasetitukulwaneni takhe. Amen.